Na otprilike 15 km od Valjeva nalazi se prirodno nalazište koje može Valjevu i Srbiji doneti jedinstvenu poziciju u Evropi i svetu. U pitanju je nalazište rude bogate natrijum boratima, od čije sirovine se prave proizvodi koji pomažu usevima da porastu kroz obogaćena đubriva, čine naše domove energetski efikasnim, zahvaljujući izolacionom fiberglasu, i pretvaraju sunčevu svetlost u energiju putem solarnih panela. Uspešnom realizacijom ovog projekta Srbija bi postala jedini alternativni proizvođač natrijum borata u Evropi. I povrh svega, sve bi bilo potpuno čisto, održivo i bez negativnih uticaja na životnu sredinu. Lepo zvuči, zar ne? Sigurno imate pitanja. Naime, rudi bi se pristupilo na dubini od 275 metara kroz podzemni tunel dug 2 km. Tako bi površinsko zemljište ostalo netaknuto, a život i rad na selu bi ostali nepromenjeni. Koristeći postojeću železničku infrastrukturu, ruda bi se transportovala do obližnjeg postrojenja za preradu, gde bi se u zatvorenom sistemu natrijum borati izdvajali korišćenjem proverene tehnologije zasnovane samo na toploj vodi i solima, natrijum karbonat, bez i jedne toksične hemikalije. Preostali materijal obrade ruda je čista glina koju bismo mogli da iskoristimo za popunjavanje napuštenih kopova i rekultivaciju zemljišta. Time bismo pomogli Srbiji da ispuni cilj obnove 20% narušenih ekosistema u skladu sa ciljevima Evropske unije za obnovu prirode. Palkovski grupa je porodična firma koja razume slovensku tradiciju. Naša vizija usmerena je ka tome da maksimalna vrednost ostane u Srbiji. To znači privlačenje novih grana industrije i otvaranje održivih radnih mesta koji stvaraju preduslove za bolji život građana uz očuvanje prirode, nasleđa i zdravlja ljudi. Čisto, bezbedno i Made in Serbia. Pridružite nam se u cilju da osnažimo poziciju Srbije u Evropi i svetu, a da Valjevski kraj vratimo na mapu razvijene privrede naše zemlje.